Yang toh pekele ulun drone yang toh yang lon hina. Ulama Rabi yang lon hina. Yang kenyan ulama suhu, ulama persesat umat Islam. Behana no depu. Baik gaduh dengar penceramahan tengku lempap dum. Tengku lempap dum hai pejuang agama Allah le nang roce. Baik no pekele ron pu sedera mutua. Bil husni. Hah? Wahai sahabat-sahabatku, berlindunglah kalian kepada Allah min jubbil husni. Farhan. Be. Betul tengku almarhum jai tak lempah jai tengku utak proposal di Nanggro Aceh, lempah jai lahir ulama su di Nanggro Aceh. Mana salah hotel lun pegah? Mana pegah dro tu umat Nabi ki pancara umat Nabi. Sedangkan ulama su nyan gebenci le Nabi, giopoh le Nabi. Giopoh, ci giopoh, mi lagi lon tenak hana seberapa. Ci memang giu musu bekreh-kreh kelempapnya. Behana no depu ku ulama su bekreh-kreh giu musu. Fahla tengok tacok di akhirat. Salah-salah je buat urang don sedram tu. Halon demi ku urang don, demi kebangsa ku, demi ke agama Allah. Baik rele. Karena agama Islam yang gebal indah tulun jamun. Le indah tu ketanyo jamun. Tak jaga saban-saban. Tak lindung saban-saban bangsa tu. Agama tak jaga saban-saban. Nyotelun pegah. Ka berganap, ka begini. Yang kejut cedera mentua, cedera lun yang mubahagia, baik terlalu fanatik terhadap ulama. Jut tak pu fanatik draw tu yang toh ke ulama yang sahih. Baik ke ulama su tak pu fanatik draw tu salah je ubat. Yang salah je ubat punya tak pu fanatik draw tu menancit. Tak pu jo ulama baik melebihi memuji daripada Rasulullah. Sahabat Nabi jamun hana terlalu memuji terhadap Rasulullah. Tapi pakon masyarakat Jino terlalu tat menyanjungi para ulama suhunya. Pakon. Pakon. Katergiur urang drone. Urang drone katergiur. Ka melebihi mencintai ulamanya. Salah ulama yang mencintai, salah ulama yang melindungi, salah ulama yang mencintai. Ada misal mencintai ulama Arabi, lon siap, insya-Allah. Galam pernah sikret kata dari babah siagamnya yang tegak temenak nanggap le urang drone kan? Galam pernah sikret kata-kata kuto terhadap ulama Arabi. Galam pernah. Menyoku ulama su, yes, alhamdulillah sabilul lawat. Tapi lu lawan punya ulama tu punya ni. Ya, baik salah-salah urang don. Kalau nak dengar tak nyo pun apa lon pelemah la ilam. Lon pelemah la ilam kadang menyopo le untuk. Ha. Dari lembah kesedihan. Para sahabat bertanya kepada Rasul, "Wa ma jubbul huzni ya Rasulullah?" Apa itu lembah kesedihan ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu Sedih tak je dalam dua. Menyo memang nak dengar dakwah yang sahih. Ha? Menyo memang nak dengar dakwah yang sahih, urang don pasti nak lakukan lagi but lon pelaku. Lagi lon kinerja. Lagi lon lawan para penguasa. Pasti nak pebut cedera tua. Ino urang drone bak dakwah menyohana lecu hai nonton. Yang sesungguh ji bak dakwahnya kontak pegau lecu. Kalau lebih kepentingan kelecu daripada untuk mencurhatkan tentang hukum dan akhirat. Dengku lempap pinya bak pegau lecu. Pina yang ke lagu lah mata dakwah. Macam kana ino nang Acehnya. Wate banyak lon golong pernah lon dengar pendakwah tengku para pendakwah gejak sindir ke gop. Golong pernah lon dengar tengku mendakwah wate banyak lon. Hina gop. Dan hantam pernah lon dengar wate lon banyak. Lon dengar tengku mendakwah gejak pegau lecu. Hana. Rule Aceh, Ruloh Aceh, rusak Aceh selama leh damai MOU. Para pengkhianat dilindung oleh para tokoh ulama su yang utak pajuh harum. Ni patih mahalon begah. Nyata, ni kalon ke drone. Baik sang tu lon yang dusta, lon yang tebar fitnah. Hana kata fitnah ba busiknya. Bapi di perah lon urang tebar fitnah hati ulama kan? Sep bukti. Yang sesungguhnya ulama laknatillah yang kalau ditebar fitnah ba media-mediatul fatta.com
yang dituduh lun sebagai teroris ISIS, yang nyata yang lun lawan. Pakon hai dipertanggungjawabkan tuan inohat. Dipertanggung jawab. Dipertanggung jawab internasional difitnah lun le binatang nyandung. Hana tu urung drone bain beki pakiban pakon lun lawan urungnya. Urung drone hana menimpa watu drone. Nah makanya urung drone hana ngetengap hana tepu. Ilon menimpa ku watu hitino. Kon tertakak 15 minit lon diinterogasi zino 2 jam lebih lon diinterogasi. Le kafe laknat tilah 2 boh negara di mat. Amerika ngon Kanada itino. CIA. Kon 30 ko. CIA yang interogasi ya busiknya. Maka jilon pakon kulawan nabi-abisan binatang nyandung. Kenapa aku bocor kusut tilu mama ayah kusut tilu lelun. Bocor rahasia awaknya. Selama lon berkawar awaknya anjir le di pelaku berangkau. Menyai tupu lia busik di serapa mama dalam kubu dikuh lia busiknya. Dia pakai gimana? Ike bijih keturunan ulama syid. Kan cilet. Maka kudri yang tahu ulama Arabi yang tahu ulama su. Kudri bahapi hana panjang kujabut. Mungkin hana tinggi lumelon. Yang namun ulama yang sahih tetap tersimpan di hati kecil abusi itu. Kamu sedang doa. Ino baik anda pegah apa lain Baik anda pegah apa lain ino. Rusak nang Aceh lewat media pihna. Toh lewat media bak TikTok. Acin kalau nino perkataan urung Aceh bangsa mulia dro tu hino lebih jahe daripada bangsa lain. Nu patih faham ke berah? Tok umat Islam yang mempake sabe kedodo bak TikTok. Tok yang sut silua umat Islam sabe kedodo, yang puka aib dro sabe kedodo, but urung Aceh jino lewat TikTok. Baik anda pegah anu muda, baik tak pegah anu dara, urung tuhai no 50 watih umum dipegat pukoma ibak TikTok. Anu ibak dayah. Yang itat anu ibak dayah ide, ibak madrasahnya anu pegah alam najurat, anu lon ide ibak madrasahnya ibak dayahnya ya kuintat but. Yang mai lagi pukoma ipu but menanciah lagi haram jedah ipu but. Yang purte harikat bak TikTok dah. Yang purte untuk mendapatkan gift bak TikTok klaim tu kan. Yang kejut anu lagi abui deh bak dayah adum. Hana itu yang saya purte anu asai adum deh bak dayah. Anu koruptor dum bak dayah. Yang bak dayah gelarnya lon pegah ayu bah. 86% anu pancuri korupsi nan bak dayah. Bak dayah yang cabang-cabang karai bah. Menyo anu urung masyarakat biasa piu-piu le. Wang buka sekian juta. Legujuk peng kuang mukanya ke hansip hana ke bergerak. Nyawa pekau lon pegah terjadi. Yang lon pegahnya hana meleset terjadi di Nanggro Aceh. Tapi hanya dah pegah li sedam tuah. Menan hai sedam tuah jaitat ka pihlun ceramah. Baik na halangan tepu dan ausi siap. Yang ilun siap pokok jih kulawan para pengkhianatnya dan siap kulawan para ulama suhunya dan tengku jahiliah hadum siap lu lawan cedram tuah. Kon menceh awaknya mentong na penyokong ilon na sit penyokong ilon na kusit gure. Ilon na kusit. Kon hana pasukan na kusit kon hana. Ada musang ilon hana penyokong hana aku depu berita. Hana mu tepu pi dan ilon gi padum ploh ton ku kai luar nang ro. Kon masih mikir le urung dron pani informasi le abusinya. Sedangkan abusinya ujung dunia ini. Lu ke Kanada hana le dunia. Kabeh nangro le ju. Ya ada nangro memandum. Hana le sedram tua. Tobi informasi. Kaji cik menyom seji na urung tidro bi informasi. Kaji cik mtiji nya Aceh video bi informasi kelun. Dia Aceh video mentong. Ino rata ploso ino lon tupu. Rata pelosok lon tupu, rata jurung, rata kampung, rata simpang ino lon tupu. Na urung bi informasi kena bak lon, nyan penyokong lon. Nyan anu tupu le urung dron sedram tuah, lempah berat hancur sedram tuah Nanggro Aceh. Lempah jai hancur lempah berat hancur Nanggro Aceh but perute kaum dalim. Yang but urung dalim jai tatka di Nanggro Aceh di perloh agama Allah.
Dan dibila para pengkhianat le perti tengku-tengku mesreban pajuh harum dum yang peik-peik proposal yang harap proposal bak pemerintah yang keperti belaga-belaganya dum ino. Magaji sebelum pegah hana suah li tat tayak kawar-kawar ino ke Aceh Merdeka dan hana suah tayak kawar-kawar tat pino ke Malik Mahmud dan ke Sim Zakir Manaf dan tokoh-tokoh hasil la ilong. Kenapa kau lun begah? Karena no ulama ino ka mendampingi para pengkhianat. Dan mendampingi pementau yang dipelaku oleh para pengkhianat berarti direstui oleh para ulama su. Hana depu. Karena ulama su yang apa mengharapkan? Menyokong mengharapkan sesuatu yang mungkin atas panggung sandiwara untuk gajak masyarakat you pilih bui surutnya lo. Kan rot nan mentong jut nekaji. Pemicih panjang-panjang tak tari watai nekaji. Kajilah bacut-bacut. Nak depu le urung dron. Dan pecarong bangsa mulia lun. Kemungkinan ada ketanya generasi-generasi yang akan datang bercarong, berjeniu sawaknya, berjit ke tentera-tentera Allah. Nyawa yang pelai ketanya. Baik je ke mujah syaitan dum. Ino kada kenyataan ino. Yang pegah dro mujahidin. Ka mujahidin dro. Toh mujahidin ho. Nah yang mengaku droi. Pegah dro mujahidin. Kamu mujahidin. Mujahidin pukoma ke pertai mujahidi ke dum. Taboh tidak mempihana mati pu pegah mujahidin pukoma ke. Haram jadah yang dumat. Putih pu belau agama dum. Kaji urun dron baik terpengaruh. Baik terpengaruh yang pegah-pegah doi urun malim yang mujahidin mujah syaitan memandum mujahidi memandum. Mensaboh kon. Yang kawar segai. Yang but syariat Islam yang kafah yang ditegakkan dengan karena Allah. Yang negai perlain itu pulih urung don sedram tua. Wahai no menyohana menyokon dro tu dempa gop. Nan sedram tua pupoh kai nang ro Aceh. Tino karap kapoh 10 sa minit. Bermakna nang ro Aceh tidih kapoh sa 22 minit. Ya. Lebih gaut cedera metuah, cedera lun yang mubahagia. Urung drone menyompingin kena pegaut konten, nak pegaut video live. Nak pegaut dengan bersampurna. Bejut dicok le ado-ado getanyo. Bejut dimanfaat le ado-ado getanyo. Memang nak pegaut video live. Nak pegaut konten, nak PK, nak pegaut barang kapu. Asai baik melanggar. Asai baik nyak pucet-cet drone, baik dia banongan dia den. Nak pegah apa dengan secara wajar. Untuk tertukar pendapat. Kan jut. Kan jut lagi nya. Pemecih teman yang gak tak pegot PK yang cek draw. Labo draw. Kan jut baik ibu bangai le TikTok. Kadu hino pertea sedek dum hino ba TikTok yang hana malay. Kan memang diharkat 100% ka diharkat ba TikTok. Dibedo lampu komai muka kalau mirah. Bak TikTok menancit pertai inong tupak muka adum inong tupak muka adum bak TikTok ramai that ka ale pertai dicre le lako malama megang ale pu maleh hanale kalau kau lun pegah anu bak dayah mai bak TikTok maya hai bak TikTok mai pegot video live ngon agam lain ya hai pegot video live ngon inong lain kenyataan yang lun pegahnya kon hana lun temai jai tetap nyokunyo terjadi hal selingkuh menyelingkuh cire bre drone but urung drone yang nu pelaku sabe ke drone ino nu pegah hatri ino but gop kan pegah hatri cire bre lah rumah tangga padahal kon yang inong cot anu tet yang agam cot boh hanai boyum yang inong hanai boyum kelako dilako hanai boyum kino rata-rata jino bak TikTok nyam menyotakalon hana meleset yang lun pegah sidram tuah. Menyumenan hana suah tat tapi penyang muka di mahpi. Buka jut menyumenan. Baik penyang tat ceramah habis. Kasip. Pajan-pajan lon pe singo, pe lusa insya-Allah akan lon sambung lom. Lon pokoknya siap kulawan kezaliman bapi lon anggap urung dibayu le kafe hana masalah. Yang namun bukti kalau lon pelemah saknyo bacut demi kebacut. Terima kasih burai tat cedram tuah.